Mu kinyejana cyashize twari tuzi drone zifashishwaga mu buryo bw'imikino y'imyidagaduro, zikifashishwa mu gusohokera ahantu nyaburanga zigafatira amavideo mu kirere cyangwa se amafoto mu kirere. Ariko isi yose uko igenda izamuka mu iterambere niko hagenda hakorwa drone z'ibinyejana zigiye zigezweho, drone zikorera amatoni amagana n'amagana y'ibiturika. Ni drone zigabwa ku bitero bigiye bitandukanye, zikagenda zigakora ibitendo bitigeze bibaho ahantu zitumwe, zikahagira umuyonga yewe ntihagire n'akantu na kamwe gasigara. Ni drone zikorwa n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ni drone umwihariko zifite nuko izo drone zikorana na radari mu buryo bukomeye cyane. Ni drone zitigeze zibaho ugereranyije na drone twari dusanzwe tuzi. Ni drone zifite umwihariko ukomakomeye, zakoranwe ikoranabuhanga cyane ko ziri kwifashishwa mu ntambara ibihugu bigiye bihanganyemo, cyane cyane Ukraine n'Uburusiya ndetse na Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nizo zahinduriwe ibikoresho, nizo zigabwa ku rugamba, akaba arizo zigenda gukora akazi kazo kabugenewe, zigakora ibitendo bigiye bitandukanye kandi bikomeye cyane umusirikare adashobora kuba yakora. Kuri uru rutonde tubazaniye amoko 10 ya drone akomakomeye agaba ibitero ahantu hagiye hatandukanye, ukagira ngo ni imperuka ihabereye. Intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine niyo hagaragaye cyane imbaraga za drone, aho impande zombi zikoresha izi drone nto zitagira abapilote mu butasi, ibitero ndetse no gusenya ibikorwa by'ingenzi. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho drone zimaze kuba igikoresho cyifashishwa n'impande zihanganye mu gukurikirana ibikorwa by'umwanzi no kugaba ibitero. Mu burasirazuba bwo hagati Amerika, amakimbirane hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nabo bafatanyije nayo yerekana ko drone zishobora guhindura uburyo intambara zirwanwa. Izi drone 10 zibarirwa mu za gisirikare zigezweho kandi zikomeye ku isi muri uyu mwaka wa 2026. Drone ya mbere iri mu bwoko bwa M9 Reaper, ni imwe muri drone zizwi cyane ku isi, ikorwa n'ikigo cya General Atomics Aeronautical Systems cyo muri Amerika. Iyi drone ishobora kumara amasaha 28 iri mu kirere kandi itwara misile za Hellfire ndetse bombe ziyobowe n'ikoranabuhanga. Ikoreshwa cyane mu butasi no mu bitero byibasira intego zatoranyijwe. Drone ya kabiri igaragara kuri uru rutonde bayita Bayraktar Agency. Ni drone ikomeye yakozwe na sosiyete ya Baykar yo muri Turkiya. Ifite ubushobozi bwo gutwara toni zirenga imwe y'intwaro kandi ishobora gukoresha radar zigezweho. Yagaragaje ubushobozi bukomeye mu ntambara zitandukanye, ikaba ifatwa kimwe muri drone zikomeye zakozwe n'igihugu kitabarizwa mu burengerazuba bw'isi. Drone ya gatatu igaragara kuri uru rutonde bayita Bayraktar TB2. Yabaye icyamamare cyane cyane nyuma yo gukoreshwa na Ukraine mu ntambara bihanganyemo n'Uburusiya. Nubwo ari nto ugereranyije na Agency, ifite ubushobozi bwo gukora ubutasi no kugaba ibitero byihuse ku ntego ziri kure. Igiciro cyayo kiri hasi ugereranyije n'izindi drone zikomeye, ari nabyo byatumye ibihugu byinshi biyigura. Drone ya kane ibarizwa kuri uru rutonde bayita Shahadi 136, ikorwa n'uruganda rwa Hesa rwa Iran. Ni drone yitwa kamikazi cyangwa drone y'ubwiyahuzi kuko iba igamije kwikubita ku ntego igasenya. Yamamaye cyane cyane mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine nyuma y'uko Moscow itangiye kuyikoresha ku bwinshi. Umwihariko wayo nuko ihendutse kugikora, ariko ikaba ishobora gutera igihombo kinini ku mwanzi. Drone za ku mwanya wa gatandatu bayita Shi-5 Ramboa, nayo ikorwa n'Ubushinwa Aerospace Science and Technology Complex Cases. Ishobora kuguruka amasaha arenga 60 itamanutse. Ibintu biyigira imwe muri drone ifite umwihariko ku isi, ikoreshwa mu butasi, kugenzura imipaka, kugaba ibitero. Drone za ku mwanya wa karindwi bayita All One Air. Ni drone ikorwa n'uruganda rwa Kronstadt Group rwo mu Burusiya. Ni drone ya mbere y'Abarusiya yakozwe kugira ngo ikore ibikorwa byo kugaba ibitero no gukora ubutasi mu buryo buhoraho. Yakoreshejwe mu ntambara zitandukanye zirimo niyo muri Ukraine
Ukraine. Drone iza ku mwanya wa munani yitwa Sukhoi 70B, ni imwe muri drone zigezweho cyane zakozwe n'Uburusiya, ikozwe mu buryo bugabanya amahirwe yo gutahurwa na radar steady technology, kandi ishobora gukorana n'izindi ndege z'intambara nka Sukhoi 37. Abasesenguzi benshi bayifata nk'intambwe ikomeye mu rugendo rw'Uburusiya rwo gukora drone z'intambara zifite ubwenge buhanitse. Umwanya wa 9 turahasanga drone ya Mo-28 Hostbait ikorwa na Boeing Australia, yagenewe gukorana n'indege zitwarwa n'abapilote nk'umufasha wazo ku rugamba. Ishobora gukora ubutasi, kurinda indege z'intambara no gufasha kugaba ibitero. Ni imwe kandi muri drone zigaragaza icyerekezo cy'intambara zo mu gihe kizaza, aho drone zikorana n'abantu mu buryo bwa hafi cyane. Umwanya wa 10 turahasanga drone ariyo ya nyuma yitwa Akensense, ni version nshya kandi yongerewe ubushobozi bwa Bayraktar Akensi. Ifite moteri zikomeye kurushaho, ubushobozi bwo gutwara intwaro nyinshi ndetse ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano Artificial Intelligence buyifasha gutahura no gukurikirana intego nyinshi icyarimwe. Reka ikiganiro cyacu tube tugisoreje hano. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe kandi nawe wayikoze uri w'agaciro kuri twebwe. Nimba ikiganiro kikuryoheye, gisharinga abandi bagikeneye, maze tubane 5 kuri 5.